Mwakoze cyane guhitamo Alphonse Sport TV. Iyi ni channel yakorewe imikino, iyi ni channel y'imikino aho iva ikagera hose. Wowe ukunda imikino, wowe ukunda isi ya siporo, ibe basketball, football, ibe volleyball, imikino yose, imikino ngororamubiri, rugby n'indi mikino yose, nkubwira yuko nta yindi channel uretse iyi ngiyi ikaba ari channel y'imikino, imikino yose. Nkwibutsa gukanda subscribe, nkwibutsa no gukora like ndetse na share, ndetse n'ibitekerezo byanyu birakenewe muri comment. Imikino rero iriho nuko tugiye kuvuganira ku ikipe ya basketball ya APR aho yakinnye na RSSB Tigers. Turababwira n'uburyo u Rwanda rwakinnye na Kenya mu batangije imyaka 18 imikino iri kubera mu Misiri. Turaza kuganira ku itsinda B aho Sekafa Kagame Cup yakomeje. Turaza no kureba amakipe yanyu uburyo ari kwitwara muri pre-season, amakipe mukunda cyane y'i Burayi. Turaza no kureba amakuru yo hanze y'ikibuga. Kwibutsa yuko mu gihe ukeneye kumenya amakuru y'umukinnyi runaka, ikipe ukunda, watwandikira muri comment kugira ngo amakuru akugereho kandi ku buryo bwizewe. Reka dutangire n'ubundi. Natangiye mbabwira uburyo RSSB Tigers yaje gutsindwa n'ikipe ya PNFC Basketball Club amanota 89 ku manota 80. Ahangaha Tigers, RSSB Tigers yaje gutsindwa n'inyuma yaho ikubutse mu gikombe cya Afurika cya BAR, aho yaje no gutwara irushanwa rya BAR. Ariko icyo gihe abakinnyi benshi yari yabakuye mu ikipe ya APR Basketball Club, bivuze ngo rero APR yari yisubije ibyayo. Ari nacyo cyatumye ikipe ya APR Basketball Club itsinda iyi kipe ya RSSB Tigers. U Rwanda rwaje gutsindwa n'ikipe ya Kenya mu bategereje imyaka 18 amanota 88 ku manota 82. Ahangaha kandi u Rwanda rwatangiye rusha ikipe ya Kenya bigaragara, kuko u Rwanda rwaje kugeza amanota 40, Kenya ikiri ku manota 20. Ariko urabona ko byarangiye u Rwanda rutsinzwe n'ikipe ya Kenya. Mu Rwanda Sekafa Kagame Cup yakomezaga mu itsinda B, itsinda rya kabiri. Singida Black Stars yaje gutsindwa n'ikipe ya Jamus yo muri South Sudan ibitego 2-0. Iyi ni match yaje gutangira ku isaha y'isa 9. Hanyuma ku isaha y'isa 10 byari byitezwe ko Simba Sport Club igomba gukina na Mogadishu City. Hanyuma birangira Simba hano itsikiye igwa miswi n'ikipe ya Mogadishu. Hano rwose Simba yirangayeho, kuko urebye urwego rw'abakinnyi ifite ndetse n'uburyo bitwara mu mikino nyafurika, ngaha Simba twavuga ko ititwaye neza ikipe yayihagamye. Hanyuma ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sports izakina na KFZ FC, hanyuma Al Hilal Omdurman ikine na Tusker FC. I Burayi nta kindi uretse igihugu cy'Ubutaliyani, nyuma yo guterwa utwatsi n'abatoza nka Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, baje kureba umutoza umuhungu wabakinnye witwa Andrea Pirlo. Ahangaha ni umutoza wamaze iminsi atoza amaklebe y'i Burayi, ariko baje guhitamo mu minsi yavuba aragaragazwa nk'umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu cy'Ubutaliyani, nyuma y'aho Ubutaliyani bumaze ibikombe by'isi bigera kuri 2 butitabira, ndetse bukaba nta n'impano, nta n'umupira ugaragara neza bagikina. Rero Andrea Pirlo, reka turebe nimba iyi kipe azayigarura ku murongo ndetse ikongera igahatana igakomera nk'uko yahoze ikomeye. Lee Kang-in, uyu mukinnyi yaje gusinyira ikipe ya Atletico de Madrid. Hanyuma muri pre-season nka ikipe ya Celtic yaje kunganya n'ikipe ya AC Milan ibitego 2-2. Hanyuma Dortmund nayo yaje kunganya n'akandi gakipe gatonya kitwa Fortuna Düsseldorf. Hanyuma Nice yaje gutsinda ikipe ya Marseille ibitego 3-0. Bayern Munich nayo ikaba yatsinzwe. Hano amakipe agiye akomeye arimo aragenda atungurwa, ariko ni imyiteguro barimo baragenda bareba aho bafite ibihanga kugira ngo barusheho kongeramo izindi mbaraga. Hanze y'ikibuga Michel Olise arashinjwa n'umukobwa w'umudagekazi w'imyaka 34 kwanga gutanga indezo, nyuma y'uko uyu mukobwa avuga ko yakoresheje ibizamini bya DNA agasanga umwana
umaze imyaka 2 yaramubyaranye na Michel Olise, aho avuga ko batangiye gukunda muri 2022 bamaranye imyaka 2, akavuga ko Michel Olise rero nta kintu ari kumufasha, akavuga ko ari buze kwitabaza inkiko ndetse n'abanyamategeko bari buze kumwunganira. Reka turebe nyuma y'iyi case y'umuhungu uko bizagenda. Umuhungu wari ufite forume zica inkweto, umuhungu wa Bayern Munich, turebe nimba bitazica forume mu kibuga. Nkwibutsa ko niba hari amakuru y'umukinnyi ukeneye, amakuru y'ikipe ukunda, nkwibutsa ko ujya muri comment ugashyiramo ibitekerezo. Mwakoze cyane gukurikira Alphonse Sport TV.